खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरी बापुन मपो तरामना ओक्सरी हजु फावगी मरुवेबा पाउसिंगदा M2 अमसुंग MGO की JAC ना तालिबा दाबी सिंह सरकार का वाली सानबदा यानबा पुरक्त्रबदी मकाताना खोंजिंग संसन्नबा फिरेप दवकनी हाइरी पाउसिंग सनोना पिजरी M2 कमिटी MGO की JAC ना एम्प्लॉयज सिंह की फंगम थोपा सेंफम सिंह सरकार ना पिथोकदबनी हाइदुना फेब्रुआरी के तांग कुन अमदी कुन गमाथोइदा मास क्वेजर लिप लौदुना खोंजांग संसिन खरबा मतुंगदा मखाताना खोंजांग संसिन गनी हाइना तौरबा मतुंगदा इलेक्शन की कोर्ट ऑफ कंडक्ट लापदगी खोंजांग हंतोखरबसु मखाताना खोंजांग संखिलकपा याबगे फियमदा लैरे ngasi ISTV news na JAC के सेक्रेटरी जनरल पुरुजे लारिक यंगमंगा अखनना उनबदा JAC ना तालिबा दाबी असि मरम चाबा ngaktone सरकार अतुबा मतमदा पिथोपियो हाइना फोंदोरकले कोगी JAC of M2 MGO ना तांजिगी बसे बेसिकली कोगी सेंट्रल की 6 पे कमीशन अवार्ड तो पीरिबा अदुगी कोई डियरनेस अलाउंस डियरनेस लीव हाइबन जमाई कंपोनेंट्स में आमे यावे जनरल एजुकेशन अलाउंस काइना पीबा अदुगु बसिंगसी लोइना प्रॉफिट और गामता पिथोकना लेबा अदि मसी DA हैबा पोची every 6 months लाकदो पोनेबा फर्स्ट सकोगी जनवरी ददुगा अमुकना कनुदा कोई जुलाई लाकदो हायर बसिंगसी टाइमली मतलब जा पिथोकना लेबा मयाम लेबसिना लोइना बैकअप तोरकना पिजन लकना जिति अचो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ pending the old employees of the Manipur state government suffered everybody is asking we can bear all these things last year August then in September there's a period and reminded many times reminders of the government adu masi yam padaro hanakta lakiba foreign finance commission team Dr. Redina ademari secretary N Jahana amale hadu mamoina apudus apune representation je ko pasna earmark to na thambiu employees chi so much ko suffer to na lere adu masi kaidana chathana to biu na haina by the end we will do definitely the better ones kana panna to kani haibagi adu insurance bibira budi adu whereas Manipur government gi leverage lakumatanda this has been turned upside down one of the number of no chathara poche says that we are quite unfortunate and the level people can reluctantly and the strikes in Manipur everybody is fed up about the strike generally strike and the the compelling situation all Manipur Mahan Maka Taraduna, Narang JAC Mio Singa, Sip Secretary Gapung Kayamarom, Wadi Sana Craig. Positive Weba from Lakidrabasu, Sel Tumgi Pibam Patavana, Karitova Yage Haibidu, Young Singe Haina, Sip Secretary Na Fondroki Haidi. National Till Sip Minister Unaduna, Wadi Sanagani, Wadi Sanabasida, All India State Government Employees Federal Singi, Senior Vice Chairman Sukomon Celsius Yaki. Wadi Sanabasida positive Weba from Lakrabadi, Makatana, Kongjang Section Bagi, Philip JAC and Loguni Haina. We have to see go. Nasigi evening jida afternoon pumari jida. Honorable Chief Minister Navagi Chief Piaktana with the leader Sukumor Chen Laibase. Chisiga delegation Namaris Hazagani and Namadu positive result so the Piakani habit has a Basuliji and we have to see Madu Yingavtare. Adugolena, Naramansi, Chief Secretary Matunga Kuna, we had a very marathon discussion with Observania. The voice is that Yingsi Maki is a bureaucrat officer Moigi, Wangang the minor Dawi, situation as Chief Ministers, Wise and Visit Maito gave the Yinga, with further course of action, the women the lady, and the Masi High Pochi. सरकार की पीएम जी होंगे तारगति माना इलेक्शन प्रोसेस लोरगा कोई मां मेगी फर्स्ट होता है कि हाई बेसिस को ऐसा कि पोते थम्बो जुंगनी हाई में मालूम he gave the opinion को opinion जे माइट भी बनी in that course कोई मैंने है so much कोई चीज़ अतुकी मत वाना रे वो मैं हमसे मतलब जान पोट की ममन
वांखलक्पा हाइब्रिड मिटेबो ngam the real term meaning of the DA हाइबगी पोची फसना खंगबदों तो पोची असुतन Amaramda All India State Employees Federation के Senior Vice Chairman Sukomol Selna M2 Amadi MZO के JAC ना तालिबा दाबी यसी की मातांगदा मरम साबो वाफम सिंह पामी सिंह की कुतांगदा मियामदा खंगन गदोरी गुवाहाटी दगी इम्फाल तम लाकपा बस अमदा हाबलकपा पोर्ट के मामल यानादबदगी पोर्ट मपुना फुबदा गाड़ी हैंडलमैन लाइक नखरे थौदोग असी ngasi ayupung mapalom tabada haingang police station की मनुंग सनबा खाबम लंखाई मापादा ठोकिबने थदो तोहम दगी फंगबा पावगे मटुंग इना गुवाहाटी दगी इम्फाल तम लाकपा इंटरस्टेट बस registration number MN04A2278 asida Imphal tamna cartoon box tara rom hamlaki haria polam sing adu khabam lamkai mapada bolero angowa masugi registration number MN03P1936 na ngaiduna ledamki mafam adu da hablokpa cartoon box adugi mamal yanadabadagi bolero gi kambuna kinna thinbada bus adugi Handaman Broson Sorokta Long Tabadigi Mako Kaidan Hospital the Pukatki Madam Sadana Garigi mi Fuba Degi Manak Napada Leramba Miam Huftilactuna Asoba Mob Sagatki Kosau Naraba Miamna Bolero Adu Nunga Tomjana among Tatowanki Tunda Infaliski Commando Team Ama Amati Hangang Poliski Kambu Sing Tomji Latuna Irang Adu Laksinki Sayyid Nabar Laibadigi Agriculture Department के डायरेक्टर हाउसिंग फाबा सरकार न हापंग अमद्री हाना डायरेक्टर अरंबा जी समू कविना फेब्रुआरी थादा मतम लोइदुना थबक्तगे पोथाख्रबसु ngasi फाबा सरकार असिना डिपार्टमेंट असिगी डायरेक्टर हापंग ngमदबना मरम ओदिना डिपार्टमेंट असिगी थबक थरम सिंगदा कुमांग साउसिनबा ngमद्रे हाइना डिपार्टमेंट असिगी मसक ममिंग ताक्थोनिंगदबा एम्प्लॉय कयाना ISTV न्यूज ता फोंदरकले ngasi yaksang kumai manungda lekai lekada sana khonabagi maikelomda mai onsin nakhrabasu lambi solokta abe taiba amadi yaksang kumai bo harau nungaiba phongdokpagi sangdi leptri amaromda yaksang sports kamari lenana tongan tongan ba sana khonabagi tharum kaya su lekai singda leptana pangthoknari hauji rasilakpada maruba pau amkana M2 amasung MZO ge JAC na taliba dabi sing sarkar ga wali sanabada yanaba praktrabadi makata na khongjang sangsinaba firep lawrakani hairi Bawmuyang tabri punamapu amukahanna kurumzari